اللي قابلنا ما وقفش ريت اللي permess tagħhom insalvaw aħna wkoll. U hekk għandna nkunu aħna biex issa jsalvaw dawk li barra. Alleluja, grazzi Mulej. Ejja noħorġu t-teċ ma laħwa l-offerta kollu qudiem il-Mulej u nitolbu fuqha. Missier Qaddis, nirringrazzjaw ta' din l-offerta. Nirringrazzjaw Mulej li inti Alla li tipprovdi. Alleluja, nitolbu kbirek il-finanzi tagħna Mulej biex jitkomplu resqulek l-offerta. U iva Mulej nitolbu maħba ta' kemm forsi kien hemm drabi fejn stajna nġibu l-offerta u ma ġibnijiex. Imma llum meta hawn Mulej, illum ħaresqulek l-offerta Mulej u inti ħadmerika Mulej biex dawk in-nies li hemm fit-tlam, biex dawk in-nies li hemm fil-bżonn jaraw id-dawl, jaraw il-Ġesu Kristu. Kbirek l-offerta Mulej, kbirek din il-Knisja. Alleluja li inti sawwaq Mulej, u li bija smajna l-verità Mulej. Grazzi tal-kelma tiegħek Ġesu. Alleluja! Thank you Jesus! Gesù. In italiano Gesù è Gesù. In inglese Gesù è Jesus.